Nihin April ni hlei thum thong ni gulali da ha kha post thong chim nak sham kan thok changlai chin mi pathian rian tuan nu pakhat bom rap alam cha a ake abul rakhain ram kul an peng a pathian rian atwan liang mi chin mi nu pakhat ni bom rap alam cha a ake abul tia thai asi alwan chia April ni thum jing lei sui milam pakwa a khan an peng am tong khote a siama chi chi khin ni bom rap alam cha a or leike abul hi asi Siama chi khin awa pani bomrap alam lechang ka in sizung a kan kalpi ake khatlei chu akhubri in antan piak adang ake pakhat zong hliam ma apu atu tiang sizung in kan tumri lau tia zalen thongjap nak a achim atu April thachung thiam a rakhain ram kul mimpya peng a chin minu pakhat ni bomrap alam ve cha a ake khatlei abul ve tia thai asi Pau ahung chua in chin ram chung a in kang nak atam mar thathi lai in atu April azar ni nak tiang a chin ram chung a in kang nak pe zul in achuak tia thong kan thai Pau ahung chua in tanjang min rat ti dim le ha kha a in kang nak pe tla in an chua hi asi March nikul le nikwa a khan tanjang khwa a in pakhat arakang chun April ni hni a min rat khochung a in kang nak achuak than I in riat an chiam April ni riat zong a khan ha kha khwa kwatit sang a in kang nak achuak than Chulong silo in April ni hlei khat a minret khwa a in kang nak achuak than I ral azam mi in kul in khat an chiam di nizan April ni hlei ni zong a tidim khwa sakolam sang a in pakhat akang tia thai asi Aung San Suu Kyi an shen nak mun ma ngai thai asiti lo SAC ral kap ni an tlei mi do Aung San Suu Kyi chu khozai ada an shen ti mi achung khar le asi ni le zong ni an thai khauti lo tia thai asi min phuan adu lomi minung pakhat ni thongni kul le ni December thok in a hau man ni do Aung San Suu Kyi an tong khauti lo asi ni le zong ni an tong khauti lo tia achim asena in do Aung San Suu Kyi an chan mi ti rol pol chu nepi ro thong in a amputtar pengri na I ama do Aung San Suu Kyi tu chu an tong khobel ti lo pumpak khim nak cha a min phuan adu lomi minung pakhat ni Myanmar ram khel a do Aung San Suu Kyi a chung pau chu ral ka phi an sung peng kaulai chu cha a do Aung San Suu Kyi le mizapi karlak pe tlai nak cha le athong panglang tar lo hi ral kap ni timchia mamte in an tua mi asi tia achim do Aung San Suu Kyi chu SAC ral kap ni sol phot nak phunhlei kwa intaza an chuai I thongni kul le ni December tha a khan kumkul le kumsari thongtak ding in bia an rak cha piak tia thai asi Hakha SAC wanchi moto ka atong hliam ma apu mi an Nizan April ni hlei ni a Hakha SAC wanchi cheu an ichit mi moto chu CDF Hakha ni an ka I wanchi cheu khat hliam ma an pu tia thai asi SAC wanchi pol an ichit mi moto chu khothar lam ton a CDF Hakha ni jinglei sui milam pakwa le cheu in sui milam pakwa le minute som nga tiang an ka hi ka dau nak a hin SAC wanchi a hliam mi an tia Chin Human Rights Organization ni alang tarbang in CDF Hakha tron vau ngai tu upa pakhat zong ni a hliam mi minung paruk an tia alang ter SAC chole thal nak lei wanchi zatlang lei wanchi le anupi humhim nak lei wanchi motomong tu le palek pakhat an ihliam tia ramleng CDF Hakha tron vau ngai tu upa pakhat ni alang ter Ka bom a akalmi SAC ral ka pol lampi a ka antong I somruk deng an tlai na Ka daw nak bom ding in akalmi SAC ral ka phu chu lamten tim a granny ral ka phu kom ni an ka na I battalion commander le achang tutal in somnga le pariat an tlai na tia thai asi April ni hlei khat jing lei suimilam pali shong a granny ramkul bolakhe in phasong khwa lei a ka daw nak bom ding in akalmi SAC ral kap zakhat chong chu papu khopong a an ka na battalion commander le commander chang tutal in somnga le pariat kan tlai na ma apu mi zong an I kan thlop na tia ralram thong sham ni achim Phasong khwa shambun SAC ral ka battalion Khalaya 134 le Khalaya 135 chu Granny ral ka phu kom ni an kul na I thlani chung an ka chang na SAC van long ni bom in athak cha a phasong kho chung in zatuak som riat luk akang chang tia thai asi